مساء الخير حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم حاجه حلوه قوي وسريعه جدا وكلنا بنحبها كبار وصغيرين. هنعمل مع بعض بقى فطيره شرقي من غير بقى ما نعجن ولا دقيق ولا ميه ولا اي حاجه. هنعملها بسرعه جدا وهتطلع النتيجه بتاعتها هايله جدا. بصوا حبايب قلبي، انا عندي هنا لفه جلاش، وعندي هنا الحشوه اللي انتوا عايزين تحشوها احشوها بيها. انا النهارده هعملها باللحمه المفرومه. انا عندي لحمه مفرومه معصجه، عصجتها معاكم قبل كده على القناه، الفيديو بتاعها اللي عايزه يرجع له على القناه عندي. وعندي معلقتين من الزبده بتاعتي او السمنه، وعندي كوبايتين زبادي، وباكو بيكنج باودر. خلاص هناخد نصه مش هناخده كله، ولفه جلاش. انا هعملها النهارده حادق، هعملها فطيره شرقي. اللي عايز يعملها بالسكر يعملها، اللي عايز يعملها بالكاستر بالمهلبيه، بالفاكهه، عايز يعملها ساده، هتنفع في جميع الحالات. انا هقول لكم على الطريقه وانتوا اعملوها زي ما انتوا عايزين. خلاص. اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هجيب الصينيه بتاعتي اهو. لا، قبل ما اجيب الصينيه هعمل الخلطه بتاعتي. هجيب كده معايا بوله اهو، هنزل فيها بكوبايتين الزبادي. زبادي اي نوع، مفيش مش حاجه معينه يعني، اي نوع زبادي حطوه. خلاص، كوبايتين زبادي اهو. سهله وبسيطه ومتاخدش 10 دقايق في عمايلها ولا تسويتها. خلاص، افتح التانية كمان اهو. كلنا بنحتار في الاكل نعمل ايه، بنبقى عايزين بقى حاجه سهله، حاجه بسيطه، حاجه ما تاخدش وقت، حاجه مش مكلفه. خلاص، فنعمل الفطيره دي. انا عندي اهوت الكوبايتين زبادي اهو. هضيف عليهم نص باكل بيكنج باودر دوت اهو. بسم الله اهو، نص الباكو كده عشان بس تديني ايه، تبقى معايا هشه كده. اقلبهم كويس. خلاص، هاخد معلقتين السمنه دول، هفكهم الاول في الميكروويف عشان هي كانت في التلاجة. هفكهم واحطهم، مش هفكهم بقى يعني، هديها اخليها تبقى لينه معايا بس كده. بصوا حبايب قلبي، انا فكيت السمنه بتاعتي، هي للاسف ساحت، مش مشكله، مش هتخسر. خلاص، هنزل كده بشويه. طبعا هو عمل عشان فيه بيكنج باودر، مفيش اي مشكله. خلاص، هننزل بيهم كلهم. خلاص، هقلبهم كويس بقى كده، هيتخلطوا كويس مع بعض، هيدوني خليط حلو جدا. خلاص اهو، هركنه بقى على جنب كده، واجيب الصينيه بتاعتي. اي صينيه نشتغل فيها، انا هشتغل في المدوره دي. ادهنها بقى زيت، زبده، اي حاجه، ادهن الحروف بتاعتها كويس كده. خلاص، وادهنها من تحت كويس قوي كده. خلاص، انا دهنتها بزيت ليه؟ لاني انا كده كده عندي اهو السمنه هدهنها من النص. دهنتها كده خلاص اهو. اجيب بقى لفه الجلاش بتاعتي، افتحها معاكم اهو. بس اقرب لكم، خلي دي كده. طبعا اي لف، اي جلاش انتوا بتستعملوه، مش حاجه معينه. خلاص، هفتحها كده معاكم اهو. خلاص، همسك بقى. بصوا انا هعمل معاكم اهو كده كام واحده. همسك حتى لو اتقطعت معانا مفيش اي مشكله. همسك كده، هحط عندي كده في الصينيه اهو. اعمل ايه؟ عشان انا واخده اصغر صينيه عندي في الطعم، فانا ايه هقطعها كده بالنص. خلاص،
يعني هاخد نصها كده، هاخد على قد الصينيه كده. طبعا الباقي مش هنرميه، هنستغله برضو، هنعمله اي حاجه، هنعمله هيتعمل يعني جلاش. بس انا عشان الورقه كبيره على الصينيه اهو هاخد كده. هاخد بقى، شوف الكاميرا مبينه ولا لا، الصينيه اهي بعد ما دهنتها هاجي كده بالورقه احط نصها جوه، اغطي الصينيه والباقي هسيبه بره. خلاص. واخد بقى الخليط بتاعي ده كده وادهنه من جوه. هدهن بخليط الزبادي والزبده اللي انا حطيته. خلاص اهو كده. هدهن الورقه كويس قوي كده من جوه. خلاص. وهسيب اللي بره مش هدهنه دلوقتي. خلاص. وهجيب ورقه تانية اهو، خليكم ماشيين معايا، ركزوا في الخطوات اهو. واروح عاملاها عكسها، يعني انا عملت الوش الناحيه دي، هعملها المره الجايه هنا اهي، وهطلع نصها بره. خلاص اهو كده اهو. وادهن برضو بين كل ورقه وورقه، ادهن مش بين كل كام ورقه، لا، بين كل ورقه وورقه هدهن كده الخليط اللي انا عاملاه دوت، اللي هو الزبده بالبيكنج باودر بالزبادي. خلاص اهو. واجي هغطي الصينيه كلها اهو، اجيب كده اعمل الناحيه دي كده، والطروف بتاعتي بره اهو. خلاص. هتطلع معانا فطيره بجد تحفه، جربوها مش هتندموا. خلاص اهو. هاجي بقى اقفل الناحيه التانية اهو، برضو نفس الخلطه. هدهن كده اهو، هشبع الورق كله بالخلطه بتاعتي دي، لان دي اللي هتديني التوريقه المظبوطه. خلاص انا عملت كده اهو. ابدا برضو اعيد عليهم او تاني، واحده واحده تاني امشي عليهم برضو كده اهو. ورقه اهي وادهن. هفضل اعمل كده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي، على قد بقى الصينيه بتاعتنا ارتفاعها، على قد ما احنا عايزينها، على قد ما عايزين السمك بتاعها. خلاص اهو. هعمل كده اهو، واللي بعده افضل كده ماشيه بقى كده ايه، واحده قصاد واحده، واحده قصاد واحده. خلاص اهو كده اهو. طبعا عشان الجو شتاء فالخلطه بتمسك مننا، يعني بصوا اتجمدت ازاي، عشان سمنه وزبادي والجو ساقعه، فالسمنه بتعمل، بس ما فيش مشكله، هي كده كده هتدخل الفرن وهتسيح معانا برضو. خلاص اهو. معلش سامحوني لو التصوير فيه حاجه او انا عايزه بس اوريكم، انا واخده الرخامه كلها، عايزه اوريكم بس ايه التفاصيل كده في الاول، وبعد كده هسيبكم واكمل بقيتها لوحدي وارجع لكم تاني. خلاص اهو. هعمل معاكم بس كمان كام واحده اهو. هبدا اعمل كده، اخلي نص الورقه بره والنص التاني جوه، والنص اللي جوه هدهنه بالخلطه بتاعتي لحد ما اخلص الكميه بتاعتي دي، وارجع لكم تاني هقول لكم هعمل فيها ايه. بصوا يا حبايب قلبي، انا كده خلصت اهو. اخر ورقتين بقى هحطهم ومش هدهن فيهم. ليه؟ عشان انا كده كده عندي اللحمه فيها دسم زي ما قلت لكم قبل كده، فانا فيها دسم، فعشان ما يبقاش كتير فانا هعمل اول ورقتين كده اهم اهم كده، هيبقوا فاضيين كده مفهومش ايه، مش هدهن بينهم. خلاص اهو. خلاص. هعمل ايه بقى؟ فاضي اهو مفيش حشوه خالص. هجيب بقى اللحمه المفرومه بتاعتي كده، اجيب المعلقه بسم الله. اللي عايز يحط اي حشوه زي ما قلت لكم، اللي عايز يعملها مسكره يعملها، اللي عايز يعملها حادقه، اللي عايز يحط جبن يحط، اللي عايز يحط خضار طماطم وزيتون وكده يحط، اي حاجه ده اختياري بالنسبه لكم. خلاص. انا هعملها كده وهقطع فيها بس كده قرن فلفل اهو. خلاص. اللي عايز يعملها ساده هعملها معاكم بعد كده ان شاء الله، هعملها لكم ساده مره وهعملها لكم بالخضار. خلاص اهو. عملنا كده. نجيب بقى قرن الفلفل بتاعنا اهو، هنقطعه بقى كده دواير. ده رومي، اللي عايز يحط حامي يحط،
انا هحط واحد رومي وواحد حامي، قطعه رقيق قوي كده اهو. اللي عايز يحط زيتون يحط، اختياري، جبن يحط، براحتكم. انا اديتكم الفكره وانتوا ذوقكم بقى واختياركم والاطعمه اللي انتوا بتحبوها. خلاص. قطع واحد كحامي كمان، بيحب الحاجه سبايسي يقطع، مش كده يكتفي بالرومي. اللي مش عايز يحط فلفل ما يحطش. خلاص هبدأ بقى امسك ايه، اشوف اول ورقة فين اهو. دي اول ورقة عندي اهو، هقفل كده خلاص. واللي هقفلها هروح دهناها بالخلطة بتاعتي اهو. خلاص هقفل بقى كده اهو، دي كده اهي. اللي هقفلها اروح دهناها بالخلطة بتاعتي. ابدأ بقى اقفل عندي كده اهو. دي من الناحية التانية اهو، لحد ما داير اللحمة بتاعتي كلها اهو. وبين كل واحدة وواحدة ادهن الظهر. احنا بقى دهنا الوش اللي جوه، ندهن بقى الوش اللي بره ده. خلاص هخلص الكمية بتاعتي دي وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو يا حبايبي اهو. كده حبايب قلبي انا قفلتها كلها اهو وخلصتها. خلاص همسك بقى الوش بتاعي كده، اروح دهناه برده كده على الوش اهو. ده غير الجلاش بقى، مش هنقطعها الاول وهي طريه، لا احنا عايزينها ايه، تبقى مقرمشه شويه. خلاص فانا هدهن الوش كده اهو. اللي عايز يحط جبنه موتزاريلا على الوش يحط. انا هكتفي النهارده عاملاها معاكم باسهل وابسط الطرق. خلاص اهو كده اهو. ما نقلقش من اي ورقه تتقطع تتعمل، مش مشكله. يلا يا حبايب قلبي اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك الجميل. ادخلها بقى، اكون مسخنه الفرن، ادخلها على فرن سخن. خلاص وهوريكم شكلها بعد ما تطلع. ده الشكل النهائي بتاعها اهو. خلاص ادخلها بقى الفرن وهوريها لكم بعد ما تطلع شكلها عامل ازاي. بصوا حبايب قلبي، انا عايزه اقول لكم على الخليط اللي اتبقى مني دوت، مرميهوش طبعا. اجيب اي كده حاجه، علبه بلاستيك ولا كيس ولا اي حاجه، واحفظه في الفريزر. لما اجي اعمل بعد كده اي حاجه نعمل وانا واثقه ومتاكده ان انتوا هتعملوا الوصفه دي على طول. بعد ما تجربوها وتشوفوا جمالها وسهولتها هتعملوها على طول. فما فيهاش حاجه. لو احنا عندنا الخليط دوت اتبقى مننا وحطيناه في علبه او كيس وحطيناه في الفريزر، مش هيجرى له اي حاجه، ونطلعه نشتغل بيه عادي خالص. بس انا حبيت اقول لكم ان لو اتبقى منكم ما ترموهوش ولا تقولوا ايه هنعمل بيه ايه، لا نشيله في الفريزر لاي حاجه تانية. حتى لو مش هنعمل الطريقه ديت، هنعمل صينيه جلاش، هنعمل صينيه مكرونه بشاميل، هنحطه على الوش. ده زبادي يعني لبن وسمنه، مش اكتر من كده. خلاص بصوا حبايب قلبي، بصوا شكل الفطيره بتاعتنا لما طلعت. بصوا الجمال، شايفين مقرمشه ازاي؟ بصوا عامله ازاي. معلش التليفون اتقلب مني. بصوا عامله ازاي، بصوا المنظر. بصوا لسه مطلعه حالا، هفضيها واقطعها وهوريكم شكلها عامل ازاي. يلا نغرفها مع بعض. بصوا سامعين صوتها عامله ازاي. بصوا يا حبايب قلبي، انا عايزه اوريكم بس القعر بتاعها عامل ازاي. بصوا شايفين فطيره مشلتته اهي. بصوا شايفين عامله ازاي. وادي وشها اهو. هقطعها معاكم بقى اهو. خد بقى المخرطه بتاعتنا كده او السكينه. بسم الله، سامعين الصوت اهو كده. عايزه اوريكم التوريقه بتاعتها عامله ازاي من جوه.
بصوا المنظر، بصوا اهي هي سخنه، بصوا شايفين مورقه ازاي، بصوا الجمال بتاعها، شايفين القرمشه، شايفين ظهرها عامل ازاي، وشها عامل ازاي. يلا حبايب قلبي ما تنسينيش في اللايك الجميل. يلا، واتمنى ان انا يا رب ما اكونش طولت عليكم، ويا رب اكون قدرت افيدكم بمعلومه او وصفه جديده. يلا انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم دمتم في رعايه الله وامن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.